Yeşil Üzende yana 5 avtobus işli başlayacak. Bizning сюжетni qarag'ız. Запускаем еще 5 новых автобусов, которые будут работать на одном из самых интенсивных маршрутов, на 104-м маршруте Казань-Зеленодольск, маршруте, которым пользуется большое количество жителей нашего города. Batıpıda. 5 yıldan ko'rganman. Yangi avtobus bilan ish berdilarmi? Yo'q, былтыр olgan edim, ta'bir жаңа avtobus. To'g'ri keldi shu. Ayşul. Naq mana Qozon Yeşilüzen oralig'ida ishlaysizmi? Әллә boshqa marşrutlarda ishlaganingiz bormi? Bütün marşrutlarda жүріп chiqdim. To'xtadim bu marşrutda. Бик ошый маршрут. O'ngishli yo'llar sizga.